Di Hawaii. Biag di Hawaii. Nakantaan pa lang. DJ Marvin Agne. Narigat na tuog biag di Hawaii. Trabaho akaning kanayo, ni kabagyang agsurat dumawa, ibaganan kaya't naagatan, agbain ka mangrika ka kabagyan, sursurwem ti at trabaho, di mo sasakluten dakulap mo, tapnon rumang ay biyag mo. Di dalaam mo, rigat tiyang trabaho, di payeng timan, makutkot di nabudo, inaldaw-aldaw, agraman pa'y Domingo, rig-rigat mit na palalo, dito'y naway kabsat ko. Rayaw. Di Ilocano. Narigat na tuog biag ti Hawaii, trabaho akan kanayo, ikabagyang agsurat dumawat, ibaganat kaya't naagatan, pangrik na kaagbain ka kabagyan, surusuruwem ti ag trabaho, di mo nisaksakluten dakulap mo, tapnon lumang ay biyag mo. Di dalaam mo, rigat tiyag trabaho, di payen timan, makutkot di nabudo, inaldaw-aldaw, agraman pa'y Domingo, rig-rigat mit na palalo, dito'y haway kabsat ko. Rig-rigat mit na palalo, dito'y haway kabsat ko. Okay, may sama nga sa miwang sunat ang Rapol 1. Belda. Belda. Hoy, lolong, kapas pasali. No kastanaro mabiling bakit? Bakit? Tingkat ibay-bayag ti umunet. Unak ta magagara ng mamangkutit. Kay dati agam kamelet. Oray no na si Cora na sulit. Oray abot na medyo na laet. Laang isang mulko oray no na kulpet. Umot-kot dot ti mas na bakit. No itirabi nakatilat. No ti matigtigat nakaungap. Isuday tan bakit. Taikot ko na dabildat. No, ikibildat nagungap. Nagungap. Di ka abbalaw taday tat naimas. No nalitem nagalis ana apkat. Apkat. Gagangay lae. Tangas na tramanti bildat. Rayaw. Di Ilocano.
no kastanaro mabiin bakit tingkat ibay-bayag ti umulit tamagagara ng mamangkudin dahil dati akap kapalit oray no nasi for anasulit oray abot na medyo nalaes isang mulko oray no nakulbet kumot-kot ganti mas nabagat no itirabi inakabilat no timot bigbigat nakaungap isoday ng bagat taikot ko na dabildat no itirabi inakadilat no itibigbigat nakaungap isoday ng bagat taikot ko na dabildat isoday ng bagat taikot ko na dabildat. Okay, paso nag-request ng kantang Uncle Uncle. Berding. Yes. Barbangon no agri aba nagkukot iti kamuti bang isa ang sa agiwayway itinwangin nagagit ni Uncle Berting natari pato ititingwen pakulina na nasken ang tuladen awan kanyan at bannog inaldawlat na asumalo uray mga singit pa'y itipodon nakaragkadalata uray at nasago panit na ang pastunwang itipan nakainanana kasta ni Uncle Bertie sa lasumangpet no di malemen nanti kaya't narumang ay panagbiyagen tulalpas ni Rara Epen apa nagbiro pang gidanin alatiro nadandanin pa na aapipin ngem apay tanaliday taabagam nalpay hindi na amwam iti presyo iti pagay ni Uncle Berting di pa yumisem na pagpaykit di nakiinumin ngem ko na sumulit ang lunes grabe sumarunua pa ng tatalon raep ken sikagen imato doble pa iti presyo di abono awan pa'y kita ng bregasyon de gasolina itik padanong ni Uncle Berting nang isalda taltalo di na sana masangkar dating makelen iti pamilya dating baro na nga basbasaket ng asawa naragsak ti pagkasyan na balsedetoy Lolo, nalakunan tay may sanga hektarya Ibabait kayo. kasta ni Uncle Bertie sa lasong mangpet no ti malemen anya narigat di manlaro ayen ada na pugo ni Uncle Bertie isupayan ang pagpagatasen alatiro madlawalo makayen ada may sa amalem nakita ni Uncle Bertie nakatugaw agap kape nakamuleng-aling awanen iti matalon inaamin analakon awan pa'y ket-ket kwanan pangtaripato Ray out! Ilocano. Barbangon no agri na panagkukot iti kamutin iti sumangpet si malibukat ni Uncle Bertie dagiti anak na agrama na pupuna nagraranada na napan ng binisita dakkel nagbaliwan dagiti anak na iti ginagaget imaladaken kuana at daniningyero doktor ken abogada ni Uncle Bertie ang iyangatan obrana Basta ni Uncle Bertie sa lasong mangket no di baleme
Uncle Bertie